Be haray min non len ari hande jokketogol Alassane Diallo ko iwde lisan musidɗo men pullo jiwo balon fijo eki makko hande be gani Alassane mi salminimo. Waaw kadi on jarama de. Me yi mullere modon de me yi balon mo o masmo hande amarki biru labandu me andi mi holla on video on o yi o relanti on e anna e der rawna kadi interview men do. Ko honno woni ko portoɓe ko honno ni ressentiment on et après au match Allah di on gagne ke hari don pia ka premier mi-temps deuxième mi-temps on ari à travers yimɓe moɗon ɓe on wawi folude. Vraiment c'est ko réaction jano men heɓi avant tout d'abord c'est mais excuse to e mom parce que ala kam jama fiji hande no nawni kono wayati équipe on no besoin tay mara walla équipe on di ko ça va premier mi-temps si men jetti bi kono wayalla wadi ballon on tan ki arbitre on sifflade ray tan no wodi si réaction mi waɗi réaction ko entraîneur o indi men ko nder spoyo yo di coup mi wawi égalise gol min gagné ke kadi donc meɗen welti moƴƴa quoi sensation markugol no foti surtout sa woni a walli équipement donc la weltorimo exactement ko ɗum tigi wonno haylandal ɗimmal ngal mi yi biru ma ɗo a marki biru labanu biru attaquant tigi tigi woni tigi tigi honno yeesojo on a hekkani kala yeeso a holliɓe ko honno goɗɗo honno buwirta yimɓe mum ɓe nawrugol yeeso an hande hiɗa pirande mi tamƴini to haray andani ka attaquant hiɗa pirande so woni gol meilleur buteur kono fewɗa taw ko bije non si meilleur buteur on a ɗum objectif kono so tawi woni walla équipe on si opportunité yalti jama wakkiloto walla ɓe e si nini komi woni deuxiéme on deuxiéme mb woni meilleur buteur mo ɓurdilam mbigoto ko ɓaala waɗi championnat o lannal to du coup objectif on ko 3 points ɗiɗi match kala match ko si bi o ngari ɗum no ngare jama no weltori quoi parce que ɗum woni weltorande bisimilla Alassane haray min weltike men ko sako jonɗa min ko jaajuɗa ɗo kom mi yi ko golluɗon kom mbeɗa yilani on kadi équipe on kadi yo wawa folude mbeɗen andini ni honno ko noon woni troisiéme ka classement sam onno ka tersa catégorie ko wonɗen fijude ɗo ko honto ko noon objectif on nder nde hitande ɗo ko honto tamƴiɗa wawto yaade ma minimum on ko honto habbi ɗon tamƴiɗeɗa nayi on feƴƴi ɗon woni faale maɗa ɗe alors objectif on ko yawgol lan ko min wawi yewtoygol si tawi woni min heeɓi opportunité gagnagol championnat o haray no tawa ko nder projet kono objectif on ko tamen komin wakkilo dimanche kala dimanche hanko min hewti o ara wawa folude har ko objectif on ko ɗon mi woni bisimilla haray albarka weltanama versay ko jonɗa men ko haray mi holloyi on toon ko honno ballon on feƴƴirɗo hande no mi wi ɗon noon arno jofgol musidɗo men Alassane yiyam ko woni wadde ko fijowo ballon noon mi haalirani on noon hatta ɗo wayla winda nder toon onon sukaɓe wonɓe fijude ballon ɓe wonɓe waddi fiji ɓen haray mi ari tinto de yiide e muɗum albarka a jarama assalamu aleykum aleykum salam min kono mi wiirta noon pularngal ko fina famina si musidɗo ma sembi andu hay añuɗamo a mantorani